Žorno je tle. Žorno. Če ne, dober dan, ja. Kako, kaj si se naspal, trema? Trema, ti povem, da ne vem, ko bom vozil, samo trema me, ko me čakam, da gremo z moj stane. Zdaj bom časa šli. No, tako. Kratka navodila sledijo? Ja, zdaj tako je kratka navodila. Super. Vremenska napoved, jedilnik. A tudi to imamo? Imamo vse gresine. Snemaj človeka, ki se matra že pred turo. Zelo manjka, da se sliši. Andreja, Koko, Basja in žena in še oba Cindrotova. Allora pride malo več kasno. Jaz sem voznik in preuzemam zdaj kontrolo. Pa zapre šolo, prepust se flamu, prijetno bo, odpravljamo se kamor človeštvo še ni šlo. Globoko ka Marijanski jarek, žurka se bo stopnevala, dokler ne zasije prvi sočni žarek. Ne povej nikomur, kar si doživel, tvoja skrb se spreminja v pepel. Iz pepela Feniks, letiš ka iti na BMX. Po telesu čutiš to ka fiks, počasi in z užitkom napreduje. Bit srce vzpodbuja, tempo narekuje, v srcu je ulit, tisti, ki ste ga čakali. Pliše so volkovi in ubije se šakali, zdaj ste to čakali, moč verbalnega prepiha. Vse to, v času enega diha. Dihi z mano, 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 dihi z mano. Nehaj, kaj gremo, Gremo, Miloš, gremo. Komentar na vašo pomembno funkcijo, sicer funkcijo metle. Ne vem, kako je. Jaz sem mislil, da bo elektrika posod, da bom lahko to sesalcem opravljal. Zapihala kontra in enostavno so se sami sebe zastrupili, so se morali vrniti na bivše položaje. Palo je okoli 300 tavžnih vojakov samo s tem plinskim napadom. To je bil prvi plinski napad, se pravi prva uporaba plina na Soški fronti. Pronto.
Kakšen je plan? Dan, kar po takih lepih poteh naprej, brez padcev, da uživamo na sončke. Bi mogli iti levo, kot je vi Tomi. Tomi, zakaj te nismo poslušali? V glavnem, te bližnjice ni. Daj odpoved na metlu. Vzami si jo na jezik. Ma, zdaj ko smo spili en deci terana, je v redu. Kdo ruši?
Jaz se ne grem več tega, je prav, jaz se več tega ne grem. Dajem odpoved na metlu.